وصحبه أجمعين rahmat Allah dan sejahtera Nabi Paulus kita Muhammad dan sekeluarga dalam sahabat semua rata kasih sayang ya Rabbana ke kamu yang hina-hina mati dalam iman yang sempurna di akhirat azbena limpah dum karunia dalam ibadah kamu surga rindu dalam hati benar ura malam selama-lama berdidipe oleh dunia nelulung kamu ya Rabbana karena tolong awai akhir podem mati sempurna aman di padang mahsyar Islam mudah bakabati Bakrum Nabi bertemu teka Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Manan Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Manan Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Manan Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Manan Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Manan Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Manan Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Manan Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Amin ya Allah Amin ya Rahman Amin ya Salam Amin ya Salam Amin ya Latif Amin ya Qarib Amin ya Mujib Amin ya Hukam Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Ya anak-anak kemari semua.